Pemirsa Ringgalah awuku puniki, Kota Denpasar nampenin penincapan pasien anyar sanekeni COVID-19. Komentenanipun kejantenang langkungan status diri, ngelintangin saking Kabupaten Tiosan sanewantah dasan kasus. Kahanan puniki taler memargi ring rahinene dibi antuk penincapan pasien anyar COVID-19 wenten status tigang dasa siki diri. Panincapan pasien anyar inucap ngawinang kuentenan pasien sani ketampenin ring Denpasar kantos langkungan sia tali kasus. Wilangan puniki kejantenang akehan saking wilangan saking Kabupaten Tiosan. Tios Denpasar sani nguningayang pawawahan antuk tigang dasa siki diri, Kabupaten Badung taler nguningayang antuk tigang dasa 6 diri, gianyar pitung likur pasien, Buleleng 4 likur pasien, Bangli miwah Karangasem suang-suang antuk kali dasa pasien, Jembrane miwah Tabanan nguningayang plekutus pasien miwah Kelungkung nguningayang roras pasien anyar. Dados nyane kuentenan pasien sane kauningin rahinani dibi wenten 306 diri, tur wilangan sane ketampenin Provinsi Bali ngantos langkungan tigang dasa siki diri. Wilangan puniki ngawinang Bali mungguh ring genah ke-6, ring nasional antuk rata-rata pawawahan rahine ngantos sia dasa pitu kasus. Lianan punika Denpasar taler kauningin ngawohin pasien kenak antuk 150 siki diri. Wilangan puniki akehan yening saihang sareng Kabupaten Tiosan. Dados nyane wilangan pasien kenak ngantos 300 petang dasa kutus diri ring Denpasar. Wilangan pasien kenak ring Bali wenten langkungan ulu likur tali diri. Ring rahinani dibi wenten taler kepanggih pasien padem sangkaning virus corona nanging wantah kutus diri. Pawawahan inucap ngawinang wilangan krama sane padem sampun ngantos ulu ngatus petang dasa pitu diri. Lianan punika pasien sane kantun kerawat ring rahinani dibi tedun 50 diri. Dados nyane pasien sane kantun kerawat wenten langkungan kali tali diri. Ya diastun sampun wenten vaksin krama kaaptiang nenten ngeluputang protokol kesehatan 3M inggih punika nganggen masker, ngwacikin tangan, nganggen sabun ring toya sane mambah, nyaga jarak miwah nenten mapupul. Sokongan saking samian angge jantan dahat kabuatang pisan sajroning megat panglalah COVID-19 sanes sayan limbak ring warse kali tali selikur. Krama kaaptiang statu disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M. Wartawan Bali Pos nguningan.